Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kidikot jong kiseng balang baper ke Jela Meghalaya, kiba hapo ka Shatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organisation. Ha khandai trek muntaw na opera arja ka khandai. Kilara da ki plakat bat pertasla bakim penpau ikjing persya eka citizenship amendment bill hakmat ka office rekam jong ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit. Kabaran hapo Beaver Road Shillong. Haki kinta haswa baki yang dorbar thawan jong kari ka Lok Sabha kan menjur ban pelong ano ya ka citizenship amendment bill. Hadian ke jingwan tukular jong kipulen ban magistrate kidikot jong ka komso kilami no nakane ke jaka bat kilaya ipaj ba terter syaka yengsa ulat ke Jela bat penkot ya ke jingya ipaj ba hadu ke jaka penyang kali keberan markup bat ke office rekam jong ka additional secretariat Shillong. Namar baki dikot jong ka komso kila syupenlong kandet ya kani ke jingki klam kono ke jingyok jingbet na ki bor senchar jong ka East Castles District kila hak ban ya prano la ka jong batang hadin ka to ka ne kenta kilawan hiat pat ban pelong kandet kensan da ka jingyalang paj ba sahamot pran ban penpau ya ke jing persajur ya ka citizenship amendment bill. People make their we condemn governors puppet, governors people pet, governors BJP puppet, governors BJP puppet, governor go to school again, go to school again, governor go to school again, go to school again, go to shop, no LP, no rest, no LP, no rest. No IP! No rest! No IP! No rest! Governor, go back! Go back! Go back! Yes, CFB! Yes, ILP! Yes, CFB! Yes, ILP! Go back! Governor! Go back! Governor! We demand! ILP! We demand! ILP! Hari Rajang! Hari Rajang! No ILP! No rest! We want ILP! We want ILP! We want ILP! No deal! No, no! No deal! No, no! No deal! No, no! BJP! No, no! BJP! No, no! BJP! No, no! No, no! No, no! No, no! Ni nalong komso lalu menang stop ngila pulang ya ka sta ka silent ya ka suppress institution ngila pulang ya ka jingira pekat hantai po office ka BJP ngila pulang ro ka jingiat lenti ke bajai ban persya yang ni u governor u dalang u puppets jang BJP ban klan persya ya ke baka council minister lani ya ke sarkar MDA bat yang ikum bajai benriu repat ling baki sisoi beberber menangila pertayu maruni u gubernur hak jaka bawon menteri kamno ya ke ordinance ling baka MRSSC uang man bapak studi syane satai lalong kutu kulung rit bandade kulung rit lesi studi lajan tak dikibnai wadi benlak nak wadi benlak lendat mun benong hari ni governor studi nak kata ke CAB uang keladai menteri kam negara mana uni governor udai unai le persyak ya kari bangcai benreu jongi Masya benong
kinong Meghalaya batum ke Jai Benriu hanya terap ngini benang tangani kowe kentin yang di gubernur ngim semua pak yang ne benang sini herne wangi kalau di kepor yang ne mentah kalau di kepor yang ne mentah kau gubernur ban leave na immediately nak setiap ke jongi ngingin kuai ke kriminal kami ke jingkran jong me persyak ya kata ke jingong willing CAB ke pendam ke penserai ya ke kron samla ke pendam ke penserai ya ke sarkar ke bangila belong ba mentah ke long lang in same line baki CSO in same line berkecai Benriu tekena pitiap kene ke sengi ya ke ba nagle jo komso ngayo ban pulang nge jiyat lenti protes ke bajai-jai hang ne rumah kuat ban pensutro ya pi kinong song yo kinong song han suaba ale puanya ke por bagodor tumpi namar ngem semua wan hang ne nagan ta ke interest jong ke komso handrai ni wan hang ne nagan ta ke interest jong Jai Benriu Naswa benang ya gubernur wada Om Menteri Kamu Mardor ya kena ke MRSC apa kena ke kinet sendiri mentah ngiri benang gubernur go back gubernur step down gubernur go back gubernur step down we won kena ke message ke pengakuan benang baka komso baka ri baka Jai Benriu baya jangi kakua baya ka ordinance jong MRSC lane ka LP daiban asenna urut kenang ba ya ka ri Jai Benriu jangi andan kata ka jingeda nagam ta kita ki arkur tam ki Hindu ki baban wanlom ki batlu bawan lom India jubor hang ne hapo ribu ke jangi kecik semua jam sarkar BJP kedai pencas dan yang Jai Benriu kasi kejungi hato hisno kumno Wihapan di manyo pendawa bau gubernur udah menmina nak state kejungi namar bau temu persa ban pasan yang kena ngepil kepala pak Dainam go back Abang yang hilang baki lat pathar kubuan hilang baki present media banyak kasih bi lapas hangti apa Lok Sabha takurung ipumpau ke jing siongsi ya ke jing sisar bon borane ya ke jing bom buram shu ulat ke jella ya ke surjong pajba lene wat ya ke state government ru kumtang ini ke yang ke komso ipun jor ya ulat ke jella ban ladau penslam bansanya kena ke bil ke ba nakalian ke komso kala deban hajing lut lengba ke state government kejingi ki kanang jonang na sikmat om bandawai kinu kinat hinggai kejingi ki kanang na baulat kejelau de ban mina na pa kejela kejongi CAB in the Lok Sabha has passed. The BJP has betrayed us. So now we stand here to oppose again. The CAB cannot be implemented in the state of Meghalaya. In the northeast, and we would like to say to the governor, you are nothing here. You are nothing. You are merely governor. We don't elect you to say it on behalf of us. You are just a governor. If you don't want to stay in Meghalaya, just go back, please. Ini yang kejongi nang ni napa kami Meghalaya kejongi ro. Nado ke sarkar MDA, bat TNGO baro, bat pajak baro, ngia persyak ia kena ke CAB. Menrai, mentah ha kejingna dan bor. Jong kena ke sarkar. Mentah Niro mentah nyenla dan bor himangi ya kena ke sarkar mentah ikan sai hapdeng jang UMLA jang ke BJP berang arut kedai ban yang ya katakan nonglim jang pajak jungi hang ne hapo Meghalaya jungi wala une kini ki malai arut wala ki kan kelan niro nyenla de ke bor ki Namar
kini kin disnap mara disnap yu pajak kita ban risanya nak kena ke BJP bat kin yang dah ke weapon collection nin ai ke jing Punjab dan Buram pi bat yang kena ke parti laj nak ke BJP nin ai ke jing kerjaan ke Buram pi bat nak ke paru ya unia ke benar tungi mentah usulah nombor ya kali bal kita bendera ke tungi lara snap ya ke jeng orang ke tungi kum KNGO kisah malang kantam tungi nak kalian ke komso nglah laj banyak kendo mentua happy papi deman pas no ia kena ke ILP ndai hadir mentau pas nak kai kedau nin cuba pada pi tangkan no ketokan isni pada pemla bana cuba bengi nak kalian ke jungi ya piro nang dei nyem nam pencong dei ngem bai cika cika pisong du arjar khanlai ter ko dong geng rum bendawai ke ILP hari susi ke tu UP bau gubernur ulat jong bingia jungi udai uwai lagi nang bangla umasa ai ngeri jongi pada minta boleh udah pesem ga IP hapo hantai hapo insa ke jongi naskatian ka pelaja ka ordinance hari ga susi utang ulad ubale merlai namun tak ri ku cai beri jongi uhon bentai jingi mengilang tagi kun jingi kai jongno ku wejan juga BJP uhon bentai jingi mengilang kita beri keman seduno ya ka Putih ke dustur bagian duno ya kata kawak kepetang ke jongi tuan sawan hari ngepor perlok ke komso yang benar ke program hari ke kuah ya boro kejai beliau jongi nyotret babin nyeng skam babin bat ya ka an jongi keting jongi namar baka sarkar BJP babin gubernur kipsang ailat ya kena sarkar bahkan implement negara IP ke jongi nak kata kadang menang UP kaan ke jongi kedai hakti ke jongi mentah kaan ke jongi kedai nadu naying nasan ke jongi kaan jongi kedai nadu nasurok bat sapar jong ke ying kesan ke jongi nak kata kadang ngasur menang bekaan IP kaman yap suah hantai apa giung jonglan handai kaan jong IP kedan hakti ke jonga ke jolpi bentai lakam ya kena benar kena cerung lamba ke dia CB kaan gutpo jong BJP ये CAB आज 5 हो गया मैं शिलोंग में रहने वाले भाषियों लोग को मैं कहना चाहती हूँ क्या आप लोग को मंजूर है कि बांग्लादेश से लोग आके यहाँ पे हम लोग का शिलोंग में मेघालय में आके रहने के लिए अगर आप लोग को मंजूर नहीं है तो हम लोग का साथ आप लोग आके सपोर्ट कर सकता है लेकिन आज हम लोग का यहाँ में जो कॉमसो की तरफ से जो हम लोग को ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये सिर्फ कॉमसो के लिए नहीं आप लोग को ये बात समझना चाहिए हम लोग NGO के अगर हम लोग यहाँ पे खड़ा होता है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का पब्लिक का लिए इसलिए आज हम लोग का एक ही डिमांड है कि जो हम लोग का लोकतंत्र में चुन के जो मिनिस्टर और MLA जो गवर्नमेंट को जो बनाया उस गवर्नमेंट के पास में एक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस किया है MRSSA वो ऑर्डिनेंस को गवर्नमेंट ने पास कर दिया पर अफसोस का बात है ये जो BJP का चमचा जो है जो मेघालय स्टेट का जो गवर्नर जो है ये खुद बांग्लादेश से होके इसलिए बांग्लादेश से आया हो बोल के आज ये ऑर्डिनेंस को पास नहीं कर रहा है lingkod ka CAB kani katakaan ka sarkar BJP ka kwa ban pelungan namar baka kwa ban pli ya ka jingkang ban khotlut yaukar Bangladeshi ban khotlut yaukar Afghanistan bat Pakistan ban lang kinong India bapura hakani gari ka jongi peri ngidang day tanggajay benrio kabadang khendiat pat tangkhadar ban hadu khalai lak kanikaan kan plilat ya kikhar saw kror kikhar Hindu na po Bangla banwan rong sakani gari ka jongi bat ban lang kinong India kibapura kan jayu ya kajay benrio kabatang khadar bakhalai lak ladatang arfong lak nanggini kikhar Hindu kinwan banyo bansong banlong kinong India kibapura pari pilayosno ya kajinge pilayoi ya kajing sisa kebelaja ya kitrai muluk
hante hapo Tripura utrai ritrai muluk ubagi senam kan kendai spa sanpo kan kendai spa nrufo uhepat banu khar bengali mereka waipo bat saufu senam mentah hepat kikar bengali kelarit pat kitrai ritrai muluk hatu kum kajal beriu nikwa bangin long kirit pat halaka jonggari hatu kum kari bakajai beriu nikwa bandido ya kahok banjid yang trairi kumunoi la mujongi pari lana film kwa kejingkar pat nakaliang joko komso kelong bafidai banyasno ketilang hakini gijiak hi kiban penbena ontang naka komso negeban penbena nakiwai rugiseng ka komso nadu kasi ka banengkong kala penpa da kamasyai bakaya trelang bakanai kejingkar syan ya baro kikenun lakalong kikenun seng balang kikenun seng samla pule ki political party bat kunta terter lana kiyang banyada lana ban persya ya kani ke citizenship amendment bill jong ke BJP pari kajingnya ke bakrau kanap yangi lana kani ke bill kan trikam kumalong meneh Wamid Shah Home Minister jong dari India ulakot ya kiseng balang ya ki political party ya ki nomi khmat ya ki sinjuk kirang basno bakunta terter ban Malaysia Delhi ban pensong tu bayakan ni ke bill onam pentrikam hapo Meghalaya Dre kumbang keketian Wamid Shah wai ke kekti kamon ban khuble Ndre Modi pat udung nakatari nadian yang ibu jai penriu namari tip syai mentah bahadian balapas ya kani gebel haluk sabha om syem la pelat ya kami Meghalaya berokawe bahkani gebel kanam trikam Ndre kandang trikam haka jela ka jongi tebalai kum ka jai penriu hatumin susah ya kum kani ke jingle jong kani ke sorkar BJP oh ni dai girit bat mereka badang don ke mensiam banyale apari tomin yang banyale bani samadan wakot na were fi kadla ibor ibarat ijong fi bafin ayala ka jong keti kamon keti kadiang haman na ki program ki baki kenwan ba fair kinkat ban mi sakhman ban persya kanikan pidai ban mi persya ban mi sakhman ban peni bakum ka jai benrio bakum ka jelai borokwe nginong pediang yakum kanikan ka ban longkaan ka ban bamdu ya kari bakajai benrio ka jongi